Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhlanje ta khalo la Shongi Rangane, loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Severa Press Rangane and also GNU. Yeah. Yeah, hinkwenu of course ha hleketa earlier hi July Shongi Rangane of course i fika a kunile jet effect wa swi tiva ku ya fakiwa na bamba to bamba hi GNU of course eka project ya Severa Press Rangane, so a fika kombisa ku hoyo a yi te a ni chuhangi ni mi lava mi ri GNU. Loko hi languta kwalaho of course ka statement i kombisa ku i swi twini ku va lava ku n'wi faka bamba to bamba like last year. So i zama ku vula yena leswiwa hi kota ku va hi swi kuma loko hi vi hi kha hi languta risimu of course leri ri nga vuya ri huma ra Limpopo Poison ra Poison, mi nga ma ha ri hleketa of course. So that song loko hi fika hi ri cheka laha ri fike ri huma hi ti 28 ta August as you can see kwalano. Then when we check hi album a yi humile hi ti 25 sweswiya a yi hume hi ti 25 ta August as you can see. So hi leswi a vulaka swona ku a nga va chavi sweswo ku loko hi languta ti-views a hetelela ka YouTube Music in overall Limpopo Poison yi kota ku va yi kuma 48,000 plays as you can see kwalano, yona overall score ya yona. So YouTube Music yi ni tsakisa ku yi khavhara hinkwako ku channel yin'wana yo va yi poste kun'wana yi fika yi teka ti-views letiya yi fika yi swi hlanganisa ndhawu yin'we ma yona mhaka leyi. Then of course on Spotify they received 136,516 plays as you can see kwalano. Okay. Then Hulu of course on Spotify I fika yi receive 98,403 thousand views as you can see kwala. Okay. Then when we check on Shongi Rangane hi fika hi cheka hi biggest song vele leswi hi fike hi endla swona sweswiwa. Okay, let's check hi album timhaka hi leyi hi fike hi kuma ku hi biggest song a ku ri Hulu ku ve Hulu as you can see at 227k plays. So hey xi be xi kokela as you can see leswi a vulaka swona. So namuntlha of course hi ta khe hi compare ti-platforms hinkwato sukela ka iTunes nghena hi ku vo Spotify nghena hi ku vo YouTube and then hi kota ku va hi endla a conclusion. Yeah, first of all of course hi sungula hi timhaka ta iTunes. Ku hi iTunes hinkwato albums leti a ti nga nghenanga a ni swi voni na hi ve hi kha hi update ka Master T. Both albums did not make it on iTunes, so album yi nge yi wini simple loko ku ri a yo nghena yin'wana na yin'wana. So a ti nghenanga ti ri timbirhi vula leti albums straight sweswi a ti nghenanga. However ku ve na exception yo Severa Press Rangane tinsimu a ti nghenini ka iTunes like mara album a yi nga nghenanga na mhaka leyiwa. So ni vona na ku loko se comparison yi va yi kha yi endlisa sweswi yi nge he vi fair because swi ta hi hlupha hi ku album u kuma ku to sweswi yi na 10 songs na leyin'wana yi na 10 songs. What if leyin'wana mi fika mi kuma ku risimu rin'wana ri fika ri khoma number 1 and then leyin'wana mi kuma ku rin'wana ntsena ri nga nghena fika ri khoma number 1 then leyin'wana artist mi fika mi kuma ku ti hlayeni tinsimu ti nghenile rini laha mara a ti fikanga position number 1. So mi vula ku just like that hi ta fika hi ku winile leyin'wana album mi ma ku risimu ri fika number 1 no. So hence I'm saying ku lexi xa best hi nga xi endla i ku va hi languta ti-albums ku hi yini nga khoma position ya le henhla hi swona swi va ku swi ri straightforward. So ti-album hinkwato a ti nghenanga on iTunes, that's it. And still like at the iTunes I think we have a problem because yes album yi nga fika yi khoma number 1 la mara a hi tivi ku ti-streams ti tshame njhani ma yona problem leyi nga kona ya hala ka iTunes. So ish a ni tivi guys. So what if munhu sweswi o fika a khoma number 1 siku rin'we even then a nyamala lowun'wana mi kuma ku yes i fika ka position number 3 mara i tshame nkarhi wo leha ka position number 3. Do you understand what I'm trying to say? So iTunes kahle a yi nge hi ku vona ka mina I don't think a hi fike hi teka na henhla ngopfu hi mhaka a hi voni ti-streams laha moswo ku ti-artist va nge hi release ti-streams hi conclude that way. So hi va nyika a draw there and then of course hi khe hi suka hi ya ka Spotify
Of course ta khe hi sungula hi siva ra press rhanga so project yena of course yaleyo ni endlini ti-calculations a tlhelo ni endlini loko va ku na difference u ta ku ri a slight difference so hi le ka Spotify as you can see yo yaleyo so ti-views ta yona hi teto already a ni ni ti-calculatini ni tete mi ti vona kwala tlhelo ni ta ni ti vekerini la ni to va ti fambisa la just wa mi swi vona ku ni ti endle ti rini as you can see so hi tona ti-views ta yona leti yi nga fika hi tikuma letiwa siva ra press rhangani on iTunes in overall hi to tete as you can see kwala so in overall yi kote ku va yi kuma 401,338 in total loko se hi fika hi ti-calculata ti-views ta yona ma vona mhaka leyiwa leswi nga fika swi endlisa swona ka siva ra press rhangani sweswo then of course obvious loko hi suka la hi ta va hi kha hi ya ka ya xongerhangani so a hi yeni ka xongerhangani and then let's see ku ti-views ta yena ti fambe xinjhani so ya Xivuya as you can see le ka project ya Xivuya so hi ta hi kha hi cheka yena ku swi fambe njhani so na kwala tlhelo of course ni ta ni kha ni vekele have views from Spotify kwala tlhelo ma yi vona mhaka leyi so hi to ti-views ta xongerhangani unfortunately ti lehe ngopfu la ku ze swi nga heleli kahle kwala ka calculate ya mina kwala but ya hi tona ti-views ta yena in overall leti a nga fika a ti kuma on Spotify tanihi swi mi swi vonaka kwalaho hi sweswo hi tona in overall ti-views leti a nga fika a ti kuma why yi nga ha focus please focus man please focus leti a nga fika a ti kuma so i kume in total loko ni calculate la i fika a kuma i fika kuma 382,767 ra mhaka leyi which means loko calculate halawa ka Spotify siva ra press rhangani yi winile va ra mhaka leyiwa so loko hi suka la vhele hi fike hi tlhelela ka yena ni ka YouTube so hi ta hi kha hi tirhisa YouTube Music because hi yona yi kota ku va yi calculate all the plays in one okay ya ka YouTube Music manje of course hi ta hi kha hi sungula hi siva ra press rhangani so YouTube Music a tlhela yi tsangise ku obviously yi combine all the views leti nga ka YouTube hambi ku ri music video un'wana a fika posta kun'wani or a posta ka channel leyi fika yi combine ti-views ti va in one as you can see so hi tona ti-views ta yona siva ra press rhanga leti nga fika hi tikuma letiwani on YouTube Music in overall so total ya kona of course is 363,000 if simplify it that way hi ku la a yi kombi fanele ka YouTube le mara ti-views tala ti va ti ri henhla loko ni cheka difference na ku it's more than 2,000 sweswiya difference ya kona views so la ti va ti ri henhla on YouTube Music ma vona mhaka leyi and then of course hi kha hi suka hi kha hi cheka ya xongerhangani hi vona ku yena i tirhe njhani in terms of views so hi leyi project ya yena laha hi nga yi nghenela as you can see ti-views ta yena hi tete kwalano na calculate kwalano yi vekerini kwala tlhelo before hi reveal ku i kume ti-views tingani ra mhaka leyiwa okay so xongerhangani of course fika kuma 547,000 views which means on YouTube Music she won leswi nga fika swi endlisa swona kwalano so loko swi teta obviously a hi boheka of course hi kota ku endla a conclusion so on the ground ku lala ntiyiso both project did not do well on the ground mina loko ndzi langutisini mina and the ground very can be biased so mhaka leya ground leyiwa tanihi swi a hi concludini even previous loko yi nge vi simple ku va hi endla conclusion based on the ground hi fike hi tirhisa ti-views hi fike hi tirhisa tinambara na mhaka leyiwa so in overall loko hi fika hi cheka ti-views ta siva ra press rhangani hi teto yi kume 764,338 views in overall sweswiwa on YouTube Music and also Spotify ku nga tindhawu leti nga popular swinene la ka Gaza hi streamaku kona ma vona mhaka leyiwa leswi yi nga fika yi kuma tona teto and then in overall loko hi fike hi cheka xongerhangani she was able to get 929,000 as you can see and 667 views in overall of course nga fika swi endlisa swona sweswi kwalano so which means in overall loko hi cheka ka yena ni ka iTunes hi va nyike a draw
loko hi fika hi cheka Spotify ku na Press rhangani, hi fika hi cheka YouTube Music ku na xonge rhangani, but in overall loko fika hi combine ti-views we can see ku xonge rhangani xi va bini, xi won. Hi leswi ni kha ni vula swona ku swilo leswi a swi hi fan base guys, swi hi music. Loko ri music wu kahle vanhu va ta streama, so xonge rhangani won in overall ti-views hi tete, xi won in overall. Na mhaka leyiwa xi won. Yeah, that's it. Ground hi ta va hi susini ti-competition ta hina ti ta tshamisa sweswo, hambi hi va hi kha hi tirhisa iTunes, hi tirhisa Spotify, hi tirhisa na YouTube Music after nkarhi wo karhi. Exception yi nga va kona at sometimes vhele ku nkarhi wun'wana ha swi twa ku hi mpela nono swi ku ba mani, ku fana na case ya Hlavu ya Cerebos a hi swi twa, like a nga ha ri xihundla ku Cerebos yi better ku fana Xinevas and stuff like that, ku fana sweswo ha swi twa ku Mase wa Thawula hi yona the best remix yi baku everywhere. Wona mhaka leyi swo i kha hi swi twa ku tin'wana ti humini, ha ti twi loko humini ti-remix, mara ku va kha ku twala Mase wa Thawula and stuff like that. Yes, so ku ta va na exception at times, but ni twa na ku ti-ground tina leti ti-platforms leti nharhu ti nga va the best. Mi nkarhi lowu ni twa na ku yes swa fita ku hi compare and ta tirhisa wona. Wona mhaka leyi hi sweswo hi ta yimanyana nkarhinyana, loko se ni twa swi ri kahle ni vona ku ti-album ta ha receive more views hi ta kota ku hi compare. So hi leswo xonge rhangani won, tinambara teto, numbers are speaking against GNU, ma swo ku i team yikulu kumba ngopfu, still xi won. Hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tirha subscribe. December 14 verse 31 yi hlayeka hi ndlela leyi vazalwana. A kaya ku ta tshama ntsena loyi a nga langa xitandi, a kaya ku ta sweka ntsena loyi a nga xava mapoto. Hi yena a nga ta tlhela a kukula hikuva hi yena n'winyi wa muti wolowo. Hina vana hi pfumeleriwa ku famba kusuka hi ti 14 hi ya vuya hi ti 1 ta Sunguti lembe ra 2025 nimixo. Loyi a nga ta tshama a kaya masiku hinkwawo i n'winyi wa xitandi. Hina wa hina ntirho u pfuka munhu a hlamba a famba, a hlamba a famba. Loko swi pfumela bana xilala. A wu koloti munhu ku kukula rivala, a wu koloti munhu ku u tshama poto. N'winyi wa xiqondlwana u ta endla.